Kumin January changa April inkar chhung khan Kolasib District Enforcement Force DEF10 tualthah thubuai le kumtling lau khuaikhem thubuai pani ve an dawng to KOLASIBAH District Consultative Committee NEIH zazela paruk point pali pathumin credit deposit ratio apung Serlui Bialtu MLA LALRINSANGA RALTE Chuan SAIPHAI HMAR MARTYRS Day voice samthum pangana hman na khuallian niin hmanpui clear to te chibei ule SAIPHAI kania Chanchin Thar lo ngai thlak chhun zomang Kolasib District Magistrate Pvt.Ltd sanga chuan POL le LPG zor kapna thupek achwa District Magistrate chua chuan tunhaya rail kong achiada wangin Mizoram poma tual thailak lu harsa a hemilai hian dan lawa petrol diesel le gas ashalle zwaran omchu Mizoram sarkar in angai mo hle ni in atarlang kang meirap thak tak ti chuak theitu ania metin kan film khur angai in danding lai kan chom that atul ti in Kolasib District chunga danin phalna apek ni law mimal tu ma in gas petrol le diesel zor le shalkhap ani thu atarlang Kumin January changa April inkar chung khan Kolasib District Enforcement Force DEF10 tualthah thubuai le kumtling lau khuaikhem thubuai pani ve an dawng to a hemi chunga thubuai an don zenga ruk le akai hnoi sang filor hle Venkhan Superintendent of Police Conference Hall KOLASIBAH pu David H. Lalthang kai shwayin Police Officer chuan crime review meeting an neya he huna tarlan ni danin Kolasib District chunga police station palite thubuai don zong hi somruk pariat ni in IPC bochya na thubuai somli pasari le local and special laws bochya thubuai somni pakhatte ani case nei number Kolasib Police Station chuan IPC noya case somni pariat nein hengzinga pakhathi tualthah case ania ruk le akai hnoi sang case somni nein mi kutlak le midang ti na thubuai pathum le midang vo kai hnoi thubuai pakhat an nei local and special laws noya thubuai pariat an nei buka NDNPS Act bochya thubuai le MLP Act bochya thubuai pani te ani Kolasib PST lawa variant police station chuan case anei hnema IPC bochya na thubuai pakwa an nei lain local and special laws bochya na thubuai som pakhat an nei thungane IPC noya hian tualthah thubuai pakhat an neya konpui police station point case shimshim som an nei to a hengzinga pakhat hi local and special law noya Pokso Act bochya na ania Bairabi police station chuan thubuai pani an nei zinga pakhat jok hi Pokso Act bochya na ania Kolasib DEF hian thlali chunga an thubuai duna changhai hian case somli an charge seat and siam to a case dang hi chui zui me kani kumthum kalta chung an thubuai don nen khai kin chuan case an nei hi ein ang tlang viau hloma ni kum sang ni somni pathum January changa April inkar khan case don tlemperin thubuai somruk pani an nei a ma kum sang ni somni pani khan thubuai somsare pakhat an nei to lain kumina somruk pariat an nei le ani Kumin hian local and special laws noya case somni pakhat nei to in kumdang ngai to chuan asang bi khle a atam chan he roihlo kai noi thubuai zialu atam wang ni in thali chung hian NDNPS Act bochya na thubuai somngot an nei to ani KOLASIBAH District Consultative Committee NEIH zazela paruk point pali pathumin credit deposit ratio apung Venkhan DC Conference Hall Pvt.Ltd sanga Deputy Commissioner kai shwayin District Consultative Committee District Level Review Committee le District Level Security Committee and Chukoma Deputy Commissioner Pvt.Ltd sanga chuan bank chu mipui indoor ton hmun poimo tak ani angin min dor tu te don sot kunga hoi hom le do theina nei apoimo thu asoya har sadna laka chung ko tam tak khai chuak thei tur le khotlang le ramti hmson thei tur khopa thok to poimo tak ni zel turin bank ka thok tu te chu a fui bokani he huna hian Chutkom masakarel to machop sang bo zui ani dan thlerlet hun nei ni in mishing sang ni ayatlem omna khwa somni pakwa zinga kho somni pathuma chengten bank kalmang an shana turle an man changkai theina turin business correspondent da ani thole abak khoruk cho Indian Postal Payment Bank in atom to thu ngai thlakani a March sangni somni pali thlengkhan sarkar lai pui hnuaya ham thatna dong theitur Pradhan Mantri Jan Dan Yojana PMJDY
BYA in Ziaglot mi sing ni sang ni zasari le pahni Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana PMJJ BYA in Ziaglot mi sangret zaret somli Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana PMSBYA in Ziaglot mi sing khat sang rokza som pakhat le APYA in Ziaglot mi sang khat somthum pasare ano mek thu tarlan ni in khoshang shanga financial literacy camp tum somli pali buat sai ani thu ngai thak ani bok annual credit plan in kutna thok tu te ma son nan ma chop asia ma chagin za som ko parok point parat pakhat chu ti fel to ani thu le crop loan pek chwa to re robi tuk za te changa za zela somli pakwa point pasare pakwa chau pek chwa man ani thu tarlan ne kumsang ni somni pathuma changa somni pali chunga government sponsored scheme Prime Minister Employment Generation Program National Rural Development Livelihood Mission National Urban Livelihood Mission noya loan za som ruk pek chwa ani boka Deputy Commissioner Pvt.Ltd sanga chuan Kolasib District chunga bank changchang in sum an pek chwa na tur in kai shwaina annual credit plan for financial year 2024-25 tlangzar na huna manga sum dalu le loan manga pek chwa zat credit deposit ratio cho zazela somrok pakwa point pakhat ani thu thutkhom na hian tarlan ni in he hian kum masa nen khai khinin zazela paruk point pali pathumin apung ang ani he huna hian pu PC lal nun puya lead district manager chuan thu RALTE sang soi zau na hun mangin pusidar lead district officer RBI pujedi traite DDM nabart line department officer le Kolasib district chunga bank sang thok to te antelani Serlui Bialtu MLA LALRINSANGA RALTE chuan SAIPHAI MARTYRS Day voice somthom pangan man na khuallian ni in hmanpui SAIPHAI Community Hall MARTYRS Day voice somthum pangana chu vo in khan khotlang hwa pa omni khamin man ania he huna hian Serlui Bialtu MLA LALRINSANGA RALTE chuan khuallian ni in hun hmanpui ani khuallian LALRINSANGA RALTE chuan marnam aparvul zel theina turle martlang dung tin mason na kan nei theina tura annun na hlutak hlan tu martyr te chu zana chebe buka kan martyr te nun na hlutak awangin Mizoram sarkar le HPC ten remna an siam thei pha a marmi puite du Sinlung Hills Council SHC po kan nei thei pha a marmi puite ta na thil lom om tak ani ati khuallian chuan mar nam chu zongna thlak zinga chuan athang duang berpol ani thu soin an thiam an fin te chu Mizoram le Mizo nam tan mangzel turin acha a chi in ti bing na omlo se adu thu soibokani Serlui Bialtu MLA chuan remna le muanna a omlo chuan mason na om tak tak theilawa chu wang chuan remna le muanna hi ahlu hle ani ati monral muang lawa chuan mi puiten ham thatna kan don turang he kan don theilo pha fo thin thu asoya MLA chuan zongna thlak nam sang tongte humhal atul thu soin kan in pum khatna atan kan tong man tlang lon lu sei tong ero kan thiam tlan atul thu asoyane mizo nam ro pui taka din tur hian mo purna kan nei thu le Mizoram humhal tur hian mizo thalai te kan poimo ani ati boka MLA LALRINSANGA RALTE chuan martyr te share jengnani mangtu thene na zofa te chu tlang le mual sanga thendarin omma ila kan thin lung ero tu ma in min thender sak theilo ati sarkar masa MNF sarkar in zofa te kan inpum khatna tura waisen ta kama alak angkhan tu na ZPM sarkar po hian waisen takin ma la turin adu thu asoya MARTYRS Day voice somthum pakwana man na ahian pu David Kevom President NC Hills Indigenous Students Forum baka Assam State chunga zone hatlak zirlai shwai to sang ten an ron tel pui bokane Bialtu MLA hian MARTYRS Day Pualien SAIPHAI Community Hall a toilet asiam saktor tho soyen MARTYRS Day Pualien Organizing Committee ten hena poisa inge mozata pe bokane zanin hian MLA LALRINSANGA RALTE hian vaireng te a MARTYRS Day hi khuallian ni in hmanpui bok don ani Mahindra Finance in Bumna wangin dealer pathum manbel ani Mahindra and Mahindra Financial Services Limited MMFSL Circle Head Ankit Bangri in Aizawl Police Station a FIR athelo bozuya Mizoram Police Special Investigation Team SIT tenma anlak nakal zela chengve belt za somnga chuang in bum na chuina kal zela nimin khan Aizawl lir thei dealer pathum man anni
MMFSL Area Manager Jakir Hussein le atho pui mi som te chu April ni somni panga sang ni somni pathum khan man an ni to a nimin pia khan mi pakhat man ni in nimin khan mi pathum dang man bel le anman belle ti DIG CID pulal hulian fan ai ne na tangin thu don ane anman belte hi Rafael Nissan dealer George S Thoite Salem Veng Aidu Motors dealer Madhuria Sharma Salem Veng le National Business Enterprise Tata dealer Paul Zautan Puya John Khatla te chu an manani anni hi police custody noya an la omani Zoro General Headquarters Bultumin Zaukothar Vapai Khwale Technopal District Manipura India Sarkarin Indo-Burma border hung tumle free movement regime hi tumdu laulan tirnan peaceful rally nei ani Vapai Khwa hian VC kai shwaina injingdar saria khun manani a Zoro General Headquarters Vice President Puro Mingthanga Colony le YMIO VCIO le MOPIO ten thu an soya Vapai Khwa hun manna hian Vapai le chen omachagin mipui thanhem tak an pungkho mani voin vekhian Manipur Technopal District a Zoro General Headquarters wat sain man aniboka Manipur man na hi koki inpi le koki student organization in an lawboi puyani Technopal District a ramri hung do law tu le free movement regime cha do law mipui thanhem tak an pungkhoma do law na placard titarin kong an so ani lunglei Zoro Division Headquarters apo man aniboka Zaukothar Burma border a man aniboka he huni President Zoro Chalai Michael Ram Sangana kai shwaya Zaukothar le achevel khwa mipui thanhem tak an pungkhoma Burma lam khomoi khwa le achevel mipui thanhem takin an troi om bukani he huna thu soitu Zoro President Puar Sangko e Chuan voina Zoro ina buat sai border fencing le free movement regime FMR hi du laulan tirn an buat sai hi Paul mal malak na mai ani lawa nam issue tak tak ani a zofa zongzong malak na ani UN Declaration of the Rights of Indigenous People 2007 article a chuan tawh namte abik takin khovel sarkar ramri khabin a thendar te chu adin kalpo in anin chanpuyanga sa khothil le khotlang thil eile barle politics ate anma ni mi le satinen inpo a soi ho theida digna chanvo ne ne ramro rel tu te chuan tawh namte ne na inberonin he digna chanvo hi ti puitlin turin ma an la ang atia he dan pas ani lai hian India chuan adu lo lama vote pe a tuna ero akal zongin ma malaka tum hi kan thathiam theilawa border fencing atum le FMR li atum hi kan do dal zel don ani ati Zoro General Secretary Puel Ramdin lian ren thlaipu in thu soina anei boka Zaukothar peaceful rally a hian Bialtu MLA Puklement Ladming Thangan MLA Pulal Hmanpui punte sub headquarters Waime Champhai Zaukothar Khutlang Shwai tu IO Walngau People's Organization IO le political party Shangshang IO ten thu an soi bokani khati song kha Chanchin Thar kan puan thei chu ni e